Una sa tanan, maayong gabi. Dili na kinahanglan unta magwali kay very understandable kaayo ang ebanghelyo. And I believe kada usa nato gapakita na niini. And what is that? Gugma. Dili na angay magwali kay ato na nang gipuy-an kabalo ko. Pero mga igsuon, muhatag lang kog gamay ng pamalandong para at least ma-aware ta kay naarabay mga piki nga gugma in the guise of love. Pero dili di ay mao nang kinahanglan gyud di ay gihapon magwali. So, una sa tanan, sige. Unsa man nga klase sa gugma ang atong ipakita sa atong isig katawo. Okay, mauna ang ato ang pamalandungan. Unsa nga klase sa gugma ang atong ipakita sa atong isig katawo. Well, walay lain. Paminaw, walay lain kundili ang giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo. And I quote, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So naatay standard na sundon, naatay basihan. Nganuman, kay gusto isiguro ni Jesus nga kung kita mo higugma, sakto nga pamaagi ang atong ipakita. Kabalo man gud ang Ginoo, mga igsuon nga daghan nato dili matinud-anon sa paghigugma. So niining taknaa, atong tan-awon unsa ang atong pamaagi sa paghigugma. Unsa man na klase sa paghigugma ang atong gipakita. So karon ang akong buhaton ni ay upat ka gugma, tanawa, quote unquote, gugma daw. So palihog ko og tan-aw sa kaugalingon kay basin dili mao nang gugmaha. Basin naataan ning upat. Let's begin with number 1. Naay gugma nga exclusive. That's number 1. Dalo o hakog nga gugma. Dalo, hakog, exclusive. Unsa may example ani? Kanang ingnon ka or muingon ka, ganahan ko nimo o gusto nako maako ra ka. Uy, ayaw mo kumpiyansa ana kay daghang ingon ana. In other words, possessive ka. Hadlok ka ana oy. Hadlok ka ana. Dili luag imong pamati ug dili luag, dili gawas nun ang pamati sa imong gihigugma daw. Because imong giingnan gihigugma ta ka. Ganahan ko nimo o gusto nako maako ra ka. Uy, hadlok ka ana oy. Daghang ingon ana, ayaw mo kumpiyansa. Ing ana ba ta? Are we possessive as lovers? Sige. Nahinay ta anay mura ta recollection para gyud nato ma-realign gyud nato ang ato ang way of loving. So again, number 1, do we have that kind of love nga exclusive, possessive, dalo, hakog, ganahan ko nimo, nahigugma ko nimo, ug gusto nako ako ra ka. Okay.
Number 2, naapoy giingon nga gugma nga selective. Utro po ni nga dili maayo. Gugma nga mamili. Selective. Panangitan. Gakahitabo po ni. Unfortunately, subo pamalandungon, dako ang atong respeto ug pagtagad sa mga tawo nga ilado ug dato. Many times, mas girespeto pa nato ang status sa tawo kaysa sa iya mismong pagkatawo, no matter unsa siya sa katilingban. So mangutana ko ninyo, do we have this kind of love? Are we selective in our loving? Sige, kung sa may basihanan na to ani, tubagan sa imong una-una, naabay kalainan ang imong pagtagad sa mga dato, mga dagkog ranggo, o sa mga makilinimos, helper, waiter, sales lady, sikyo. Aminin. Do we have this kind of love? Selective. Kung dili gani pariha ang imong tinagdan sa dato ug sa pobre, I'm sorry to say that our love is selective. Mamili. Di na maayo. Let's proceed to number 3. Naapoy gugma nga conditional. Conditional. Kung sa maning conditional, examples. Kamuray akong higugmaon kay mga buutan mo. Ing anak bata mo higugma. Kamuray akong higugmaon kay mga buutan mo. Or another example, common sa mga magtiayon, higugmaon taka kay siksika. Naunsaon na lang og inig katigulang, dili na gwapa o dili na siksi. Mangunot na ng dagway, mutambok na, magbukol-bukol na ng bilbil. Mao sigurong daghang bana nga biyaan ang asawa og mangitag siksi. Ayay. Or asawa pod, utro pod. Or naapay daghang example. Higugmaon ta ka basta higugmaon sab ko nimo. Uy patiaan na oy. Kondisyonal kay na. Higugmaon ta ka basta higugmaon pug ko nimo. So kung di ka mohigugma nako, di pug ko mohigugma nimo. Kondisyon man na. Or another example, higugmaon ta ka kay naa kay ikabalos nako. Na unsaon man tong di kabalos nimo? Di nimo higugmaon. Higugmaon ta ka kay naa kay ikabalos nako. Mga igsuon, gakahitabo ra ba pud ni nga dali ratang mutabang sa mga tao nga naay kabalos nato. So, how about number 3? Is our love conditional? And last na kind of love kuno is gugma nga pinolitiko. Naapo day ni? Naaday gugma nga murag politiko. Usa man na, sige daw, tagnaan ninyo, sa nang gugma nga pinolitiko. Taray, mutabang ko kay naay nagtanaw nako. Sakto ni, pinolitiko ba ni? Mutabang ko kay naay tarpulin. Mutabang ko kay naay nagtanaw nako. Mutabang ta kay naay ni pakpak. What if kita kag sagbot, way tao dili nimo puniton kay way mo pakpak nimo kun imo nang puniton?
gugma nga pinulitiko nihimo rag maayo kay naay mupakpak niya, naay muday niya nganlan iyang ngalan, ipatarpulin iyang dagway. So mga igsuon, kanang upat nga akong dimension, to be frank, mga piki tong upat, dili to tinuod nga gugma. So unsa man ang tinuod nga gugma, balik ta sa ebanghelyo. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So the perfect kind of love is the love of Christ, kanang maglantaw sa kaayuhan sa uban, dili sa personal interest lamang. That is the perfect kind of love. Nga ang imong paghigugma tungod og alang sa imong gihigugma, dili sa imong personal interest. O ang ebidensya ana naa sa ebanghelyo karon akong basahon, ang labing dakong gugma, tawa, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. And that is what we call kenosis. K-E-N-O-S-I-S. And it means self-emptying. You empty yourself. Wala ka nagtanaw sa imong personal interest, kundili sa imong gihigugma. Mo nang nawali na nako ni, I am sure, mura na kog sirang plaka aning akong example, pero I am sorry, I have to repeat this example again, because today, the gospel is the perfect opportunity nga ako ning ibalik og example ninyo. Tanawa ang TV screen. First picture. What do you see? Ako na ning nawali kung nakahinumdum mo. Unsa ni nga klase nga langgam? Unsa ni nga klase nga langgam? Wala nis Pilipinas. Tuan nis Amerika. Pelican. P-E-L-I-C-A-N. This is a pelican bird. Nganong ako manigi example? Because for your information, this bird is used as one of the symbols of Jesus. Daray, akong istula. Dara, ang akong gisuot nga istula, nagpakita nga tinuod yun di ay, ang langgam nga pelican gigamit na as one of the symbols of our Lord Jesus, because kanang langgama nagpakita na sa tinuod nga gugma nga gipasabot ni Kristo, nga mao ang pagpakamatay sa kaugalingon tungod og alang sa gihigugma. Kabulo mo nga no, kana manggod kanang mama nga pelican bird, naa magyud na siya ay mga piso, noon ay mga anak na sa salag nagpaabot. So aron makakaon na sila, maglupad-lupad na sila, libot sa lasang asa dapit, aron makakita sila pagkaon nga ilang ma-bring house sa ilang mga anak, sa iyang mga anak. Ulod, sa pa, insekto, mga karne sa mga hayop, para lang yun na asay madala nga pagkaon para sa iyang mga anak. Pero mga igsuon, like for example karon El Nino man ta, what if natungnan siya El Nino nga bisag unsaon niya suroy, gikapoy na siya nilupad, wa gyud siya makita nga pagkaon. Wala usa may yang dalon sa iyahang mga anak.
Wala siya mabitbit pero muuli siya. Kung wa na gyud siya mabitbit, muuli gihapon siya. Kabalo mo sa iyang buhaton, tanawa ang next picture. Tanawa ang next picture. Iyang buslutan iyang tiyan. Ug inigawas sa dugo ug mga tinai niya, mga internal organs, maoy iyang ipakaon sa iyang mga anak. Tanawa ang picture. Sakit kay tanawon nga the mother has to sacrifice her life because of her love sa iyang mga anak. Kabalo mo sa epekto anak, kay iya manggibuslutan iyang tiyan, eventually maluya si mama ug pagkataod-taon mamatay siya. Pero pila ka adlaw dili mabalaka iyang mga anak, kay kanon Manila ang iyang patayng lawas. Ang iyang kaugalingon mo iyang ipakaon para sa iyang mga anak. That is the greatest love of all. When you sacrifice yourself, when you forget yourself for the sake of your minamahal, kenosis, self-emptying, the pelican bird. So atong pangayoon, ang grasya ni Lord, niining misa karon nga Ginoo, ingana unta ko muhigugma, nga andam kong musakripisyo ug malimot sa akong kahayahay tungod ug alang sa akong gihigugma.